Uleka na pasta kana harusi mwako maniseni udhuku. Ti udhuku lakini no mpaka with the best certain procedures. Nundu first of all embo mundu sino mwako manisie. Actually ni advisable. Pandu wa umutia ukosi onge. Utwaye usu. Lakini no mpaka mumboke. Then wa process ya mutwano. Nundu most of the times my pastor say na isela tutani de nyimwene nditwani da mundu. Utamanete kanani mabikita bau. Nanga mwikite counseling. Kwanza kindu gigite tete na monope amatu utera sia wiki ni onde no akilongo kithia wa muthenya. Jamaa ni mundu mukana ona figures ona endewa. Na wethia woni mwaminifu wenda ina kembaka suola wa harusi ina ima minotwana anaindio onondo abatelemela nono kinu chambe anethi figela wona katika omundu mukati figure real nisindu ila yu ikwete kwikiwaneaka ogethia wona ka figure ka umilete madam nikwete noelewa bike isiki wanaka ogethia wona figure yumete neza sina sponge ene mundu umeozu aendia azeze madam na harusi yale lo muthe na ingiti uyo maadhi honeymoon yani mundu muka apa wangwa jamaa yatelema evia figure wona tilo na you anasia for that 1 year ndo mekaleta for 1 year anasia mwagozu wonze you ekaleta ai yani kilego cha kina thina muno ni maana ndiye on mazi ni maana sio usia ndo mwako mwani muthelu lakini you ewa thina wako share this story ndo onalama maungame mama best couple mo na maile say anything na you asani gwa niki mwitu no wa mukenge ndo you kwake we mukenge sana ndo nizikano na tabia na chao ningi wende ndegwe nikafiga lakini ila mundu kawaindi hapa wa area otigo yesu ndi kwazi ati no zwana makadima lakini what do you think about that you kidu chambe ino kokosa kindu kita wa honesty kana na yesu ndi kwazi wikalanga ngitoke kazi ya ukoko kunoka sisi kana ni ipsisi yako kana ni ona tiki umuno a nice sponge ona tiki umuno nundu mbe mundu mugoswi wako sia wele kwetia weke nundu twasi andi no courtship ila mwende na kuyumba ni se mutwana pepa ndo tupika tukasia ne maile kuetania kila mundu ugwo mukaumilianira including history yaku ya chao ya mapenzi ndukathi mundu ume esi atwa mundu tapikiwa ethi chao ezi akani mandileze weta isi ya mapenzi no mpaka iwetu ningokuya ni nando mbao lazima wete kana we nando mbao chao lakini no wete kana chao ndino wa history yakwa na inesilile undu inisi ni kana mundu ume ayutwa autwa chao esi na ithila tukuya counseling na nebo twase ama pastor maingi ba ni pia nimeukosa nundu bwile chandu ukoko matwanithia utesi mauma ba utesi history no kona utesi history ya mo tuna matedio manana nundu andu mayenda na pe makuli matakula nasya na andu amwe ninonete sangila mekwendana meti kila mati ye munu mewile we wata ni we yama ni wite lakini be bandu babikamu okolanya makilata unakunika kwa nie no kona lakini mwa lobika bandu mokakula nyama kulio very serious mukakula nyai ndapie maisha mako mailiata na maisha mako maoni wenda mailiata ndoka atwae mundu tendo sia na kuendo sia nundu matukando mena mundu maingi noni amo matwani na mo twi maweti ona matatwanite mabanga mo mayendo sia ombe so na in the process mabanga mo kwaza me adopt ka kitena kabaka mekala no mabagenya mekala na tu nukona ko you ando asuni maile kwikalwa ndemba kanenwa na makethia you na pune botwasia atongo imaka nisa etha ni nyumu twani byandu mabina maingi you ukakenge wako ya mutani no tukuweke nundu kumutani kwe ubongo lakini twailokenga wakanisani twaile kuhakikisha kana ogwo ni wawetwa na nikana kilondo manike kindu chake eli ndisiokele kulioyola mutumia andu asu endaiyu they know a counseling and they want a pastor na muyumbola mwasi ni tweki nundu muthenya wa mutwano wa kanisa pastor asia tumbanite ba omundi kwithona mutwano mutheu wanganya na yula mutwano waku ndikiliwa mutheu na ni wese ntwiutheu nikiumo nitaona kengania kanisa withia wakengania kanisani lakini lawa mwathi mo mbokatene mwaboye wa mombola
wethio na mutu ano nthi wa mutheu ni mutheu nundu mumbulile na mwaike wa na maundu mendi matambuka kwa uni encourage mwana asosu mwitu osu ndakamweke no etha no mwitu museo amutwa onetha ti mwitu museo muno nundu no mabidio kuno lakini the most important thing is no mwitu museo amutwae no museo lakini mathi process ila sia ile shabiki ungia kulia waya mundu a day before ovulation alafu wimonenga pitu uniusu wa ovulation ni safe kana no akwatebu ni safe no akwata kana akaleo kwata na azomi masia pitu of course itumia wa after mwako mana na this edukuma within 72 hours after sex lakini the closer the nearer you take it the better kwa the following day no ekadukuma lakini otengemea na either ebune na alikete no eliosie ya ini ya eliosie ya fertilization you kanywa mazama endangie ugethia itumie ina komana na ilenge ya mundume ni batu wenye ko gethia ndi kutethia yuko no iko tethia kaneka leo tethia yutengemea na kana already matumbe mema na komana na mwanya itina wa mazama anata nundu mazia olondo wanywa mitukangi ni bwethu kumanga obendukangi kwa ni yes and no lakini mbe ni mnonge twa nene amount ma family planning na twa nene amount ama P2 mwethukezi ola kolio ne ndo muliligani atli P2 munda ile nywa more than twice per year chokele na bawengi P2 muno ndailonywa saidi wa mala eli kwa mwaka kitumi omuno wa menywa muno yende no kwananga especially aka no minyo gwa moyo no tunaita ba chao lakini olondo miaka yendete wende na kumesi ya mwena no bika bandu kethia ila withi hata yari ukwenda u mwana ndukamukwata igwe wethe batonye kane ni maika na P2 ni mundu netele na binda yake we otwa we bikie na atwa we na mebanga family o undu mana kwata siana we kwambio P2 ino nondo P2 imani sisi yotumwa twile tutwinge ugetha emwe tunwanywa mbinge ogezo drawa matumbe make ni wanangie mwe ugetha ndeza kuita kwa utikendo cha usoya masini ngone live ni malimeba wa iloya mulika mapenzi ni obame rungelete pasta wambwano imwia akangelete pasta Moffat kama uwa sita mgongo inegwa ngotwangethesu ni malimeba pasta you last time we aweti obo amaleu ndi mundu wa kwati ya mundu amaleu muno nundu leu otegemea undu mwe wako ile kwe andu ala maiso kina important to asiana ati ya leu balanced ya leu balanced and then leu uye matunda uye leu wa bina uye leu wa usia mwi si o leu la balanced kawaida ni enough nundu yo mengi meyo mesia mundu ayengima yangima ni nundu anake ngwingima amukongolo ne yeta chao pina mwinge wakwekata kuna zinu neza lakini yungi mezu ni starch na yende na kuongela sukali mwinge ko baada yete madhara mainge kila kibo andu maya leu balanced na maya mapune wethi mundu su ena bina wakwiyana nundu kwa andu maizo mizele ukazo kathita ko Asia aingi maizo mizele ndiwa mukama ila lameka ndiwa mukama ila lameka kwa uwe usio nundu andu aingi kindu kyo mamesia cha kuona nailo yake ndo fulani ndio kuna kito niyo kuna andu aingi zaingi mayanda wa nundu na aingi mezu ya ethia ulapino kwenda andu chao ndwibo ni usio tu ya andu ati performance ya kitandani ni combination ya several factors tile wewoka kindu jambe nundu mweyumbanisia kwina mugwo musio su mind tindu cia muthembo su sindu several kwa andu maika focus kindu kimwe masses indu ila ingi nundu no get frustrated